Hazreti Umar атанын балаға құса болып ыйлаганына таң қалып, атайын аскер жіберіп, Саид ибн Абу Ваккасқа айтқын дейді. Килапты жөнөтсүнчү бір көрейін дейді. Бұл қандайша бала екен, атасы ыза болып, құса болып, сағынып, көзі көрбей қалды дейді. Аскер барып Саид ибн Абу Ваккасқа айтқанда, килапты алдына салып береді. Барғын, Амирил Муъминин Hazreti Умар падиша шақырып атып тұр сені дейді. Келсе Hazreti Умар, "О, балам, атаң сені сағынып, кек көзі көрбей қалды" дейді. "Сен атаңа қандай мамиле қылат елең" дейді. Амирил Муъминин дайым үйдегі төні сап, төнін жанағы желінің бірінші мұздақ су менен жуып, желіндегі сүт мұздағаннан кейін анан саап алып, атама ичирип, андан кейін балдарыма ичиретелем дейді. Hazreti Умар төн ап келгиле деп, килапка төнү саадырып, сүт даяр болгондон кейін Умайя бин Аскарды чакыр, атасын чакыр дейді. Атасы келгенде Hazreti Умар өзі қолына сүт алып, "Атаке, мына төнүн сүтін ичип алыңызчы. Төнүн балам төө саап берет, мага райымдуу дедиңиз эле, сизге төнүн сүтүн даярдадык" дейт. Умайя бин Аскар ичип ичпестен чынынын оозуна жакындатканда, "О Амирил Муъминин, бул сүттү балам килап сааптыр" дейт. "Бул сүттөн, бул чыныдан килаптын жыты келип атат" дейт. Hazreti Umar аябай ыйлап, ата-энесине ырайым кылбагандар Аллахнын рахматынан үмүтүн үзе берсин дейт ошол жерде. Ата-энесине тирүү туруп бүгүн пенсиясын жеп койгондар бар, какшаткандар бар, ини бараткан унаасын жанакындай казиного отуруп койгон бар, залогко коюп койгон бар, ламбатка алдырып койгон бар. Биз бүгүн кээде жума намаз болсо башка болсо эл ыймандуу болду дейбиз, бирок какшап аткан ата-энелер толтур экен. Имам катары, молдо катары жанакы ар бир үйгө кирип жашабасак дагы ар бир үйдүн информациясы келип атат. Молдоке менин акам антип салды, менин акам мынтип салды. Мынча карз алып салган, мынткен, атам мени бараткан унаасын жолдон алып кетти, башка кылды, жанакылар. 50 000 доллар карзы бар экен дейт. 50 000-ның баарын эле алган эмес десең, ооба анын 20 000-ин алган, 30 000-ге жанакындай процент коюп салган, башка кылып салган. Жума намаздан чыгып алып, ушундай иштерди кылган, арабызда дагы таксырлар толтура. Кудай сактасын.